Poštovani gledatelji, želim vam dobar dan. Gost današnje emisije Nedjeljom u 2 je trener Dinama Vahid Halilhodžić. Vama želim također dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Hvala na vašem pozivu. Ajmo odmah razjasniti ovo na početku. Niste baš nam ekipu primili dobro. Jel su vas krivo informirali, kao što Čiro kaže nekada u vezi njega? Pa pravo da vam kažem, malo sam ja iznenadio. Ja sam bio za vrijeme treninga. Ja nisam ni primijetio da je vaš snimatelj, koji je naš simpatičan gospodin, kasnije sam to saznao, ušao iza mojih leđa i dok smo mi igrali utakmicu, trening vršili, on je ušao na teren, što je zabranjeno, tako da sam se malo iznenadio i malo sam se naljutio, kasnije sam malo se ispričali, popričali, ali me iznenadilo i malo naljutilo tako jedno ponašanje. Ne volite da vam se ulazi na teren dok je trening? Brata ste otjerali, to je istina ili? Pravo da vam kažem, to je mjesto za trenera i za igrače i kad bi sad puštali kamermani i sve ostale da budu na terenu, da ne bi mogli vršiti trening, znači ne bi mogao obavljati svoju dužnost za koje su plaćeni. Dobro, ne volite da vam se ulazi u teren, dozvoljavate li ulaženje u slačionicu? To je sveto mjesto i tu se ne bi trebalo ulaziti jer to pripada samo igrači i treneri i normalno predsjedniku kluba. To je isto kao da ulaze u vašu spavaću sobu, intimnost, a intimnost je često čuvana. Intimnost treba se čuva jer iz te intimnosti se stvaraju posebno u sportu mnoge pobjede. Spomenuli ste predsjednika kluba, što je s izvršnim dopredsjednikom, što je sa Zdravkom Mamićem, da li on ulazi kad hoće u slačionicu? Normalno da ulaze, on je gazda, može da uđe kad hoće, kad želi, nema tu nikakve dileme ni polemike u vezi toga. Dobro, međutim, čija je zadnja u pogledu igre? Dozvoljavate li da vam se miješa u sastav momčadi? To je zato sam ja i doveden, zadnja je moja i to ja radim, to je moj posao i u vezi toga ja pričam sa svojim suradnicima, svojim pomoćnicima, prema tome predsjedniku ili izvršnom predsjedniku, kako vi kažete, ako treba napraviti referat, treba napraviti, međutim što se tiče sastava i sve ostalo, to je moja dužnost. Što ste zatekli kada ste došli u Dinamo? Šta sam zatekao? Nasmijeli ste se malo. Pravno kaže, nisam imao ni vremena jer 2 dana prije vrlo važne utakmice i odlučujuće za nogometni klub Dinamo ove sezone došao sam u Dinamo. Nisam imao vremena da neke stvari ni gledam. Obavio sam u prva 2 dana puno kontakata, puno dijaloga, ne samo sa igračima, nego i sa ljudima koji rade u klubu, jer me iznenadila ponuda rukovodstva da moram da vodim klub koji samo jednog igrača znam za jednu važnu utakmicu u Europa kupu protiv jedne ekipe koje ponovo ne znam. To je bila jedna suluda ideja možda i članova uprave, gospodina Mamića, a i mene da prihvati, to je bio jedno strašovito rizik, jer da sam izgubio tu utakmicu, vjerovatno, ja sam izjavio to, vjerovatno bi ja i napustio istog momenta Dinamo, jer nisam ni potpisao bio ugovor, tako da bi se ja vratio normalno u Francusku. Zbog toga sam to prihvatio, znajući da je to ipak bilo za mene kao trenera, za moju karijeru, veliki rizik. Dobro, kako motivirati igrače? Jeste naišli na spuštene nosove kad ste ušli u slačionicu? Jesu li bili dekuražirani? Nije teško bilo vidjeti stanje jer po pogledima, po ponašanjima, po dijalogu vidjeli su da je stanje vrlo kompleksno i komplikovano, da mora se dati medikament koji bi reagovao istog momenta, taj antibiotik što kaže se u tom žargonu. Međutim, ne smije taj antibiotik da bude jak, da pacijent ne ostane mrtav, da ne probole tu bol. Zbog toga sam u prva 2-3 dana, vjerovatno možda 16, možda čak i 18 sati radio. Za 3 dana ja sam imao već sliku mnogo toga. Nisu samo igrači bili u jednoj situaciji takvo, jedne deprimirajuće, bili i ljudi koji
okružuju to i koji ljudi koji su u tehničkom, medicinskom, drugom rukovodstvu, bilo je jedno stanje vrlo kompleksno, dobro, ne morate odavati tajne, ali što vi njima kažete u tom trenutku? Razgovarate sa svakim ponaosob? To su riječi direktne sa mojim iskustvom, jer sam imao već takvih iskustava već u Francuskoj, ja sam to primijenio. Jedna diskusija, više je to bio monolog, zbog čega sam ja došao, šta želim od njih i kažem da nema vremena ni da se adaptiramo jedno na drugo, mora ta reakcija da bude istovremena, sutra i na treningu, a posebno utakmicu za posljednog treninga imam utakmicu u Kup Evrope gdje moraš da pokažeš nešto što si naučio, što si čuo, što si vidio od mene i što imaš od sebe. Znači, to je bilo da ta reakcija morala biti trenutna i to je bio jedan veliki rizik. Ja, vjerovatno, moj prvi govor pred igračima, ja sam tražio da me gledaju svi u oči, jer taj feedback od njih sam vidio iz pogleda iz njihovih očiju, ja sam čitao njihove misle, razmišljanja i vidio sam odmah istog momenta da su oni vjerovali. Jer možete vi biti i pametni, inteligentni, međutim, ako vaša riječ ne dopiru i do srca, i do glave, do mozga igrača, vjerovatno nećete uspjeti, jer je to šok terapija koja mogla bi da izazove i negativne, kažem ja, reakcije kod njih. Ja sam vidio iz pogleda to da bi se ipak nešto moglo dogoditi odmah i brzo i dobro. Jedan dio navijača bojkotira utakmice, dakle, obavili ste razgovore, kažete, s igračima i malo s upravom i tako dalje okolo. Međutim, šta sa navijačima koji se predstavljaju najvjernijim navijačima Dinama? Hoće li oni, dobio sam jedno pitanje prije emisije, da li postoji mogućnost da i vi s njima sjednete pa porazgovarate? Pravo da kažem, dolazeći u Dinamo, kao kažete, naslijedio sam i to. To je, mislim, jedna šteta za Dinamo, jer Dinamo treba te navijače, treba sve navijače, da se napravi jedan ambijent kao što smo imali, kako se kaže, protiv Villarreal, to je bilo fantastično. To je bilo jedno pravo zadovoljstvo biti i na stadionu i na terenu, posmatrati to kako je bilo, kažem ja, raspoloženje na tom stadionu. Ja se nadam da ćemo protiv Briža imati isto tako i pozivam danas preko vaše emisije sve ljubitelje i nogometa, a posebno simpatizera Dinama dođe da nas bodere, to je vrlo važno i utakmice. Što se tiče tog sukoba, što se tiče tog nesporazuma koji postoji između rukovodstva Dinama i njihovi najvjerniji, kažete vi, navijača. Ja se nadam da se mora uspostaviti jedan dijalog, da se nađe jedno rješenje što će biti dobro za Dinamo. Dobro, je li moguće da i vi budete u tom dijalogu? Zašto da ne? Opet kažem ja, tu najveći potez treba da rukovodstvo da povuče. Ja sam tu ako treba da pomogne. Ja sam na usluzi Dinama, ako treba Dinamo i tu moju ulogu, ja ću vrlo rado i ponosno napraviti taj, kažem ja, korak.